kuri miliyoni ebyiri. Boom, ahangaha rero barakubwira ngo inguzanyo waguza ni uguhera ku mafaranga ibihumbi 100 kugeza kuri miliyoni ebyiri z'amanyarwanda. Hano tumanuka hano hasi bakakubwira ngo inguzanyo ishyirwa kuri telefone yawe cyangwa kuri mobile money yawe. Ahangaha rwose amaboko nge ndayamanitse, buri umwe wese ngiye kuba namwereka uburyo yakwibonera ahangaha inguzanyo yo kuva ku bihumbi 100 kugera kuri miliyoni ebyiri bigacishwa kuri telefone yawe, kandi ikindi ayo mafaranga akaba nta ngwate, ahubwo umuntu wese, iyi video igenewe umuntu wese ushaka inguzanyo kuri telefone yawe. Wowe ukaba ushaka inguzanyo kuri telefone yawe utiriwe ujya kwicara kuri banki, wowe ukaba ufite telefone yawe gusa, ugakanda kuri telefone yawe ugahita usaba inguzanyo, kandi inguzanyo yawe wasabye ugahita uyemererwa. Ahangaha ngiye hano kukwereka uburyo ushobora kuba wakwibonera inguzanyo guhera ku bihumbi 100 kugera kuri miliyoni ebyiri. Ayo mafaranga ukayasabira kuri telefone yawe, ukanayahabwa kuri telefone yawe. Ikintu bisaba gusa ni ukuba ufite telefone ya mobile money cyangwa se ukoresha banki ya I&M bank.